znači. Čekaj malo, pa imamo svjetsko evropskog prvaka. Zbog čele, nego zbog kamere. I zbog čele. Ja sam imao da ću doći, pa sam na kiši bio ovako jedno. Ovo je lagano. Dobro, super, to nam je treba. Nikice, ja imam ovaj neki stari, ali stari dobar. Pa za vas starije ljude i dobre kiše. Levo. Ne, čekaj, zajebo sam. Ne, ipak ulazi. Ajde to. Kida, otvori vrata. Ćemo tamo, a? Sale, dobro ti Jakna, vidimo se sutra na plućinom, znaš ga. Pulmologija. Jebi ga. Ovo što mi je pomogao put, otpuši mi se nos. Ipak je to blizina Jadrana. Sad će on to malo brže da odredi, znaš, sad zna gdje je. Prolazi, evo. Da, možemo. Evo ti ga. Rukav. Nastavlja. Pazi sad spod. Čak je možda fora da smo došli do zida tamo i da smo ga uhvatili kako ulazi. Čući će sad i po zvuku, ali ući će u pit. Ući će još neki put u pit. Da, ulazi u pit. To je to.
Mater sitna. Pazi, 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 pazi. Ček samo imamo će... Ti brzo okret. Znam. Da, neću piti po zvuku. Evo. Sad preskočim. Jebem ti vreme. Se nasloniš na nešto, jel ti? Ne vredi, moraš švenku. Znači će evo sad ovu okuku. Pa ćemo... Jel greju? Evo. To pa odmah ovdje. Pa ovdje. Šta misliš? Misliš će on sad upit? To. Evo ga. Sada se nešto. Sve farovi.
Ne mikro. Ne treba. Hvala. Nisi. Odvaja se za Dalmaciju, vodi za